Abebembezi ba district ya Buhweju bahiga batura okurinda eby'obuhangwa ebirukurugamu amaizi agubarakozese. The first design of this year water supply ayabireri after a period of 5 years. Amaizi gakadropping from 28 to the quart meters gaza 7 kubiziba cyangwa tataka kigeragata. They had to shift and design on another river. Why? Because within 5 years, people encroached the area. Uchara batinga bari takartusi vi. Ate chingona kubeba kandi batera mu ngaro no kugira ngo bayinvolvinga community. Ate je ifite twageraki twagitunga. Ugachaman community yo kureba. I'm pleading for you now. Mwabere kumvira community, but community also has problems. Ate ke chairman yabanaga mama mutakozere nabo. Kwari jo nijo naza ku investigatinga bari gustukuba manyawo. Ebi byagambwa aha mukoro ogwo kuhereza contractor empatane ari kuza kuhereza abatura omu town council ya Nyakashaka nebyaro ebigyetorire omu buringwa obwa kilometers 5 amaizi agahirwe government ya Uganda okurabira omu ministry y'amaizi n'eby'obuhangwa. Ndi wowewo mukisa district ya Satu Mwemu ne bafuna mu district yemu ale mu district yeyo ne bafuna mu town y'e Nyakashaka abantu b'e Nyakashaka babagamba bagenda bawa amazi ubwo mukisa gwa manyi n'ira kiralo kya Christmas kya nyoka RDC wa Buhweju contract bako murumo mbanyeta no sense man nyendo kwa mukaga mbere nyenda mizani ngaronkinga gakore ki abantu bafune ki abatura bahigwa okwatanisa na contractor okwenda ngu omurumo ogu gukahwera omubwire bw'amezi 10. Ebya government okubishira byari nebya ngo hata at least kitu cyagize ki cyako mu moni kandi nebya ngo twayikanza kutunga amezi so ni sima munonga abembezi bitwase kutucicira igorofu bibona rero biraro mizi kuruganya byondo kwijja kutumayo owebigere ningashi owepiki na wepiki tekuzayiga bukaba ntabera temba nko kura mutegwa kartuso wano gutemba edomamba yetashinje 18 deni abe motoka bagataha nibagatahira shiringi 10 so mwena baturetara mizaga abaturetara mizo bunyakashaka tabona kanso nibaba batwera ndi Michael Tumwakire abwa TV West omuri Buhweju.